Lady King College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lady King College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.ladykingcollege.edu.in. Ubah Rocky Kala uberi Vice President Jong Seng San Partai United Democratic Party Hariboi District. Hene kesengi hablek ajing kersian ya kejingiki Jong Kinong kersian Jong Seng Voice of the People's Party Homesning ulong ba gene kejingmi Jong Seng VPP lengba unong ilam Jong Party ubah Arden Milar Mbasoi Moy halor gajing dawa ban pentamai ban penbet ya kebah tungkam tungjam hapok jela kam desu ke kam Jong Party VPP Henry Kala de ke kam Jong Jat Benriu kum tau ni unong ilam Jong Seng UDP ubalong ru ha keju kapor chairman Jong Omsning Town Dorbar ulalej banai ya kejing kersian ya kejing yelum Jong kipai ba Homesning kum kejing kersian ya kejing syatran Jong uba Arden Milar Basoi Moy hanong ba Shillong haba ajing kerna kamat ki babun ki pajba ulakhot ki pajba banai kejing kersian barat ba ya uba Arden badru ulakhot ki pajba ban perta license lewat ya kesempol Jong Seng VPP haupra lewat pangatongin ya pertalang tagabanginong haupra 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 tersawai slogan namari badan ladap syak cingir cua cua bangin syak kum kadang-kadang bangin ai mensim ya ini orang kawai kasur dong Islam ngenong mengafi binong ba arden mo tasmai yayeng bina mari lasa jingin nam tajungi tasmai yayeng barokah ban ya pun bawi kadang nam bayi ba arden basaiman aga jings yele jungi persyak bat kasorkar to nam ne na Omsning konstitusi jungi tongin penpau ya kejing stok tirang kejing ai mensim kejing kitbak mengi ba arden banyo ya kamet kabakoi bakia dah kawai ke slogan ini orang tak kobar dan sim kene ke slogan nang ni na po Omsning konstitusi jangi kum kata bangin kerku gedoi pi bapinang yo ye kamet kau kai pakia la laiski pi la cha jing itu rengi bu ka jing doi kaba tenge nam ta jopi bapinang yo shu kapor kata jing perkat jopi kumulidar nak kapta keriban kejat pendrio jangi berkawai to ka slogan dakawai kasur ka slogan ki ang Islam 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 long live long live long live to kadau kabalan kong kabapulong yang aba ngawan bersih mentalang hakanika jia simenta jogini ki nososnong jogini ki marjan jog Omsning area jongi kaji dei bat kani ka subject ka bala pau basma kini ki laisi sausni aba ka hakaba wei na ki noilam jog wei ka political party naka BPP ba Arden Basaiman la pen isha kat kum ka manifesto jongi nadu shwa ka election enda bala dep election la pen is na ka kam te la dap ni perkhat kaya kan ke isu ka badai nam ta ka jongi tingis ko ba ka jengkeli ka ba ibu mungi is ko ba balai ba kan ne ka sarkar hadu kat kini kisgi menta kadang sa ka kadang sa ka ta ka kam ka ba kam pat khot ban kren la ne kam pat khot ban ya slok kini menta Pi ngang adon haka UDP kum Vice President Jong Riboy
ngarong adon ke jisko khia namar kani ki isu kamde ki isu personal tang joka parti BBP kani ki isu jong jai beriu haba dai ki isu jong jai beriu te wan kin barok parti bani mi skmat bani yakarsan lah balai ni don kata jiso lada ba arden ulami skmat balai kata ka parti UDP kan don ke jiso ba layalam kani ke parti ke barin ni ke bahe mlong suban pot balai lada pisong tu lada ka parti UDP ke song tu baka dai banlit maka ya kani ka benta ka isu jong jai beriu te nadu katu ka manifesto ka bakadan maka balai kamle adu benta nganga ijgai kata dai tang da wakan ayang da ka ba khoi sim kum tau no yalam bala jiet da ka parti ngaso ban ong ko nong mi khmat ko nong MLA jong UDP mi sa khmat ban yakren mi sa khmat ban ya salam ya kani ka isu jong jai beriu la da phimmi ai ni ka por lano bin mi ngahap banyaro yung amazing boong mau gue nagi nongkren spokesperson nak sayang konstitusi mau boong ba ulei umde utau nongkit kam bapura jok parti hele ukren dengaru ngali tengah de gue nagi nongkit kam jok parti ngakan tu gini MLA ribo jongi tokren dalam damano manor habaki yalam nam takari bakacet beriu nam takalawai joki kun kiti jongi ai kan kecing kersan mi sakmat panong ba ini ala ilang pada snok krilang hakum ganiga isu tengah gantu ye kipai ba nong song jong gali sing area barok kawai da kam sem ka bok sokia maria phone un longkit kam naka BPP ngada ka bok khoi man sem ngong song bai ahmad aditrum hall wat salia balai namar ba kadi ki isu jong jai beriu de namar ta ngam kim man sem na wan khnang ang nero bane don banta bat kini kipai ba nong song wala dang ada nakadong ka parti ru nama ka isu menta kadi ki isu jong jai beriu tengah kentu kipai ba kim dai ban re kim dai ban teng kim dai ban ri kim dai ban sme mi sakmat ban pen pau hai ni por lada pimpen pau ni por lano pimpen pau kata ka jing jikar pap jonga kum woi na gino ilam po riboi bat kum chaman jong sing tam dorbar jong gani kum sing area barok ngakar pat yaki barok klendo ka parti to yesim saya kani ke judgment reu hapo ka jing ilam jong ba arden basai mai ban ngakar pat ya kilong pa kon samla barok namar iba arden isai milin ba ban bu usha ka jing doi ngakar pat banane sakmat langni sakmat ba barok kilong kmi ikon samla barok kin bu ka jing doi nam tai arden nam tai ba arden ban yo ya kamat ka bokoi bakhya wat lara dei makana kata ka jing sha jing itjok i ka bala pala laisi sau siru rengi ngin bu ka jing doi bau blai dang ai bor su i banelam namta kari ka jat benriu jongi barok koi kam tam nei mangi na pori boy